Gabona pasa nahi dut nire Kroaziako familiarekin, baina urte honetan hori ez da posiblea. Eta behintzat nire familia falta zait. Janaria adibidez gu gozoak jaten dugu asko. Orduan nire amaren postreak eta aitaren barbakua eta hori. Eta familia noski pertsona bezala. Adibidez Gabonetan guk jaten dugu oilaskoa, pollo, bai, pavo. Nola esaten? Nola? Indiolara. Indiolara eta hegazkiak daukaten animaliak. Eta urte berrian, egun honetan, jaten dugu txeria edo horrelako zerbait. Hemen ez daukazue ohitura hori, eta zuek opariak ematen dituzue urriaren 5 edo 6. Urtarrilan, bai. Urtarrilan 5 edo 6, gu adibidez abenduaren 25. Pa najviše me nedostaje moja obitelj u cjelini i prijatelji. Jako puno jedemo slatkog, pa tako da mi fale mamini kolači, tatin roštilj i normalno familija odnosno obitelj kao osoba. Ovdje nemate običaj poklanjati ili ga sada trenutno imate, ali niste imali običaj poklanjati darove za Božić, nego za Sveta tri kralja. Mi nemamo taj običaj. Mi imamo običaj za Svetog Nikolu poklanja darove i za Božić. Za Sveta tri kralja je slobodan dan, slavi se, ali se ne poklanja.